you akan nangis. This is real, bukan main-main. Mental health. This is very important sebab semua ibu-ibu akan mengalami benda yang sama. Walaupun semua benda dalam kehidupan you settle, tak ada apa-apa yang menyebabkan you sedih, you akan nangis. Husband tolong, buat tu buat ni, ada mak tolong dekat rumah jagakan baby. Tapi akan ada masa-masa yang tiba-tiba you nak nangis. Nangis je. Itu normal. But what is not normal if it's more than 2 weeks. Kalau keadaan ni more than 2 weeks, you tak tahu kenapa benda tu, you nangis, you rasa sedih je sentiasa. Then that's not normal. So you kena seek help. Maksudnya kalau you jadi macam ni, jangan sorang-sorang lah. Kat rumah kena ada teman, either confinement lady ataupun kalau suami boleh minta cuti dan good as well. Itu sangat membantu. Ibu-ibu yang ada help, jangan minta tolong kerja-kerja simple. You minta tolong dekat orang benda-benda yang besar. Contoh nak cuci pump, you dah breast pump kan? Nak cuci benda tu leceh. Settlekan kerja rumah. Jangan minta tolong benda simple. Jangan minta tolong benda yang you boleh buat dengan baby you while you can bond with the baby.